Ya nak kareso mungka tu nola lete daripada di saja mak dega kareso tak agak nola lete. Iya, nanti mondro bama tindro kubolanya. Maka dia macam mula tak cocok ni. Nah dia kan dia nisangi mula tak macam nisamano mula tak. Tapi engkau ya sakareso. Lo agak nola lete ku dia kareso tak. Lo ko anda cecok. Iya, lo mandre dia melok makareso itu ada saya mah. Kami mah tu tema apa tu? Tima pala bawang aku masih jina semacam mula taala. Anu nama cot dia kan nisang mula taala. Nisam manang. Cuma ini mah aku apa ku. Dia kareso tak. Ya daru nama kade tanya awatangan na perlo mula taala. Aga bawang kareso bawang reso pata mangingi malo menaletu mula taala. Pamasin mula taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini pada Angkaki Tudat-Tudang, pada mak dapu-dapungan peringati wi Isra Mirajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, insyaallah pada angkaki pakai gunai kesehatan tak ritujuna decenge deceng engkewe ripego iye wanewe insyaallah de napas sia-sia pungala ta'ala. Deceng engke ripego hadiri sidang jamaah idik mato punnah maka dari pungala ta'ala ku akorange man amila salihan pali nafsi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Man amila salihan pali nafsi ni gapura pegau deceng alena mutotu punna narima kuana naro hadirin sidang jamaah iye wenewe tolok kama meraja mak dapu-dapu ngasilaturahim akwewe pekarangan nasi kolata bali bolata de najoka de tanna bali bolata lololongan ngi apalan nana idik pole hadiriwi. Itulah hadirin sidang jamaah paiman nabi tanah janciki ku hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah ni gapo jika si bawa kak matu rilalan nasuruga aga pasabaran nate asana naro nabi hadis sejamaah watunna napuada yaro man ahabbani kana ma'i fil jannah ni gapo jika si bawa kak matu risuruga. Engka sahabat mate hadirin sidang jamaah maka dia esurona pungla ta'ala tu ngamuaga ya tu tapawe maka dia ko ipoji ki si bawa ki matu risuruga aga pas sabareng nate iya sahabat hadirin sidang jamaah. Nah karena nabandingkan ngi alena si bawa nabita de baja pada pakasiange sampajanna nabita ritanga bannewe boroni acikacina nataro tatonga masampajang manasani lisa suruga nade panamelo papesawi masampajang iya nagaharona sa melo yewa sibawa nabita tama suruga nade napada pakasiange
Makanya Nabi ta almar'u ma'aman ahabbah. Na iya to ribojita tateki tulisi bawah insyaallah hadirin sidang jamaah. Jadi Bapak dan Ibu, insyaallah iya wene deto namita nasaba maparo ni sore. Dapat ke Ibu Padi kode nama kasih sore. Nah karena faktor Isra Miraj matoro kapang. Pak Dendre pole ka bone tatik siaga maniwang ka pole bone. Lepa mak bacam me kusingkang star si ka joka bilawa. Wani pole ka salopoko dek na uno singkape mang mata rumah nak mendrek sopeng aku salotungo. Itu hadiri sidang jamaah. Jadi ini ibu dan bapak aga melo irampeng ki ibu pak nang. Kira-kira ya rona bitta aga pas sabaran na ipamiraja. Nabita hadirin sidang jamaah ipamiraja ipatarimai sempajan 5 watwewe ya lorengi tenang atinna di pungala ta'ala. Nasabah nabita bupa riwatuna de panapura natarima sempajan 5 watwe de panapura ipamiraja de nangkana tenang atinna nabita aga bawa tolinoloy nabita susah bawang. Justru hadirin sidang jamaah nabita deni rititeri pungala ta'ala masarah deni rititeri pungala ta'ala tolima susah bawang. Ia naroni yoli mendrek ni patarimai Pak Burana Susewe, Pak Burana Lasewe. Itu hadirin sidang jamaah. Jadi ia ro anu natarimewe nabita hadirin sidang jamaah. Pak Bura tu sebenarnya situ ngena. Itu sampajang itu. Sampajang bu Pak. Aku moloi ki susah. Na ipat dioloi sampajang insyaallah na lomuaki pungala ta'ala. Magai hadir saja jamaah. Na ya ro pangulu ta'a isa. Aga na pau maka dai hadirin sidang jamaah. Iza naba'u syai'un ba'da ila sholat. Ya ro nabi tanasan na rekomoloi susah ba'da ila sholat. Napa dioloi sampaja sunnah tak duan rakang. Jadi hadirin sidang jamaah. Ya kong kasus sayoloi insyaallah. Pak dioloi ni nasibawa sampajang ada solusinya hadis sejamaah naliki lala pula ta'ala. Angkai nabi tak ya la contohi. Maka maging coba gare perhatikan ni nabi tak. Ia naro pasabaran ni pamiraja. Ya lorang ni tenang atina. Ita gare nabi tak. Bupa kahe 10 tahun nabi tak mak dakwaku Mekah. Ku menurut sejarah dengan nak siratu tu matapa 10 tahun aga nak dawan nabi tak ku Mekah ati bawa melok na padecengi 10 tahun ia robawa tolina dawan nabi tak tauhid ateka melok na padecengi atinna rufatawe melok na padecengi hadir sejamaah tiaro nak iro tar 10 tahun. Bayangkan nih bu Pak 10 tahun mak dawan nabi tak na degan nak 100 tahun matapa. Nah kalau pikir iki bu Pak magiro nabi tak na 10 tahun metalada nak dawa iro ati bawa melok na padeceng. Nah karena atinna rupatawe nonroi mompo iro sipakna. Atinna rupatawe nonro mompo iro polikulilana. Justru menurut pangulu ta Imam Al-Ghazali angka hubungan na ati si bali lewe. Jadi kong katau maja atinna maja atau tu batina mapapau. Ya nang katau maja sipakna aja na takut anangi atinna liwa pijakna na seguruta itu atinna hadis saja. Iya nahi nak dawan nabi tak 10 tahun ati bawang melok na pedicingi hadirin sidang jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi tak ilalungi aku Mekah. Ilalu ku Mekah hadirin sidang jamaah. Puraira ayana tu nabi tak najoka aku Madinah 10 tahun.
10 tahun aku Mekah, 10 tahun aku Madinah. Aku menurut sejarah pasai Makkah si bawa pasai Madaniyah. Itu hadis saja mah. Gangkana Nabi tamat dakwah aku Madinah 10 tahun desina seimbang iarona seding wasilik na si bawa karesona. Antara itu hadirin sidang jamaah malah satoni Amorena. Iga yaro Amorena pada renena ambokna yasang Abu Talib. Yaro Abu Talib tanya seleng nagangkana Amorena nabita mapamula arwatong umurukna nabita niyala aku Amorena Abu Talib ipa guru makampi bembe ipa guru madangkang ipa bene hadirin sidang jamaah. Yang keempat akongka kapere melok manu nabita alena to limewangi jajiyaro nabita yewangi ku Amorena pada renena ambokna tanyana karena agama pale na karena asijingami na karena Amorena nabita tapi Amorena nabita pada renena ambokna tapi tanya seleng hadirin sidang jamaah. Ya naro arro fulona anna taung Amorena nabita umuruna aga na po nabita baja sengadi na mate amoreku ye pole mate matena niga na toli mewaka matuku kapere melo padiri ka. Ini hadis saja mah gangkana yaro Amorena nabita na karena nengarangi jasa-jasana nabita melo mate joka nabita ko sadena aga na pau nabita ako Amorena ami kul la ilaha illallah wa hayyuka inda rabbi. Amore si semua bawamu pau la ilaha illallah wa hayyuka inda rabbi. Ya rode nana kamu puasa dena kamu sampaja dena kamu seke wa hayyuka inda rabbi. Ia petanggungi ko asori mondrina pungala taala. Ya rawatiwi aku madde ni Nabi tak sabak mi tahu tu Nabi tak tolitok ke Abu Jahil ti madape. Sapi sana Abu Talib madape si. Aga na modato si sapi sana Abu Talib angkan oremu witau nak jokai ko aga na modako. Kira-kira ko turusi roh. Terus ini aku mau turusi mewangi anoremu mengkalinga bacaan anoremu mapamuli ya jange iya mene iya dati wapal lebangan ngiko kampung makada aja nangka mapamula iya asai aja nangka mengkalinga adana Abu Talib peloreng waktu namelok mati lese kujancina turu pusatna Amorena Nabi tak Abu Talib tega naje mengkalinga bacaan anoreku ga sapoku ga kopura ni mapakoro made ni Abu Jahil mak dape sipe manabita aga nak dapereng pole mate-mate na moreku jasa-jasa na moreku mapamula umuru arwatau nalaka napa kampi bembe ka napa guru ka dangkang bahkan napa bene ka kongka kapere melo padiri ka alena toli mewaka pole mate-mate na amoreku jasa-jasa na lokoya mena jabawangi mak dape sinabita ami kul la ilaha illallah wa hayyuka inda rabbi. Amore si sama bawamu po yaro la ilaha illallah ya narobamu po la ilaha illallah yaro dena kamu sampaja dena kamu puasa dena kamu sak wa hayyuka inda rabbi ya patanggu iko sorry mondrin na pungala taala madesi nabita madape si Abu Jahil Abu Talib ekaduano tu na joke anoremu wita iya ekedotonu jokai ya narobawa podako asalamu kalinga yewe utatu kolontara makrede aja lalu ne kami kalinga dana Abu Talib waloreng waktu na melok mate lese pole ku jancina made ni mak dape si nabita ekatan lu jokai ku nabita ami betuan na nabita manulak dek ni ku Amorena apa lo ni je mate ami betuan na Amore si sana bawamu pau la ilaha illallah wa hayyuka inda rabbi ya rode nana kamu sampaja dena kamu puasa dena kamu sak wa hayyuka inda rabbi amur iya patanggungi kau kasih sorry monde pelata wen najai jasa-jasa amure ita aku mufarakai
mapamula umur arwata muala ka mufakampi bembe ka mupadangka ka mupabene ka kong kakabere melo padiri ka iko mewaka maga na ko mate ko moro na din furum puada kedua kali masada sisa mabawang more ay made ni nabita mada pese bujahele aga na ho ekatallu to na tu jokai maka kwange iya men kaling men utatu kolontar aja na yoli pe man nabita agi bodangi ena Muhammad dape ko kona campa-campa ni nabita pakona Muhammad aja na kapan na ikaw yung kalinga baca mo na iya na rosapo ko na yung kalinga baca na pas na jalo Abu Jahil tapay raduto nyawana ako malakul mau mate amorena rigong kana tanya salang tari nabita mas sebabuan namita nabi amorena gangkan na hadirin sidang jamaah tatongin nabita ko sadena ujuna amorena agan ako Allah magapili ya mi puang adam pengengi amoreku natanya adam pemupuang detu kasih na salama detu na salama amoreku nariko di mo adam pengeng gangkan na hadirin sidang jamaah batina nabita lomewewi amorena na karena ningaran na jasa-jasana aga na po nabita loni icamme amorena loni icamme amorena madape inabita aga na pau makare nabita makakwange mume cuku deto na wadi nage sa piranaka na mecu nabita uwe camena amorena na panagaru napa icamengang watuna na camengang hadiri sa jamaah na karena ciye wai tanya selang maginang kakuyawana kanukunna amorena na bitero icamewe de na kanay uwe came iya na ronola apiranaka tama madudu mangu alena Abu Talib teri na bita hadis saja ipaturun ni malaikat Jibrilu isuruh ku Allah Ta'ala Jibrilu no komu podangi Muhammad maka Jibrilu podangi Muhammad na akada kodegare wadi muewai amoremu salako iko kapere amoremu dena wading aga na hona bita puang ya kocia ko balik tanah pertama ranaka amoreku aku na ranaka kami na maringange mu patamangka ya naro mu patamangka kami na maringange pacalana maka de Jibrilu Muhammad naseseni mu Allah Ta'ala natarima ni itu gare cocok nih amoremu ko na ranaka kami na maringange monro itarong ako akasi sahabat mate ku mondrina nabita aga na po surona po Allah Ta'ala loka makutana maga jero ratna ranaka kami na maringange maka na nabita pacalan na ranaka kami na maringange ye burangi sapatu tawe sapatu gangka utu sapatu bara api yang kedua ye burangi jike bara api yang ketiga ye burangi songkok bara api iya naroma pamula sapatu jike songkok ipapasangangi amorena nabita hadirin sidang jamaah inilah teri nabita mengerangi jasa-jasana amorena iya na tu hadis jamaah na karena magasana maresa na sadisi nabita agaro ilalungi ku Mekah jok kasi dakwa ku Madinah desi na si cocok na sading penghasilan na si baka resonero gangkana mate si amorena rigongkana tanya seleng jasa-jasana nengarang pura ya roh hadis jamaah malasa si benena kami na hojiwe iga ya roh pangulut tahalijah Nabi hadirin sidang jamaah batina sehingga ini pangulut tahalijah aga na po nabita maka kwange aku de na masengar halijah de na gaga makundre masengar kulebo na lino na po nabita na kalau ibanding kabo pak kay aga je isengar kang ikira-kira pangulut tahalijah ko nabita mana kana sengar lada benena na sengar lada benena pangulut tahalijah macua topi na nabita 15 tahun yang kedua janda kedua topi yang ketiga ditopa nama kasih tapana magi na sengelat kira-kira bu aga na sengereng nomor sedi senger kangi pangulut tahalijah ko nabita malalawan ni nabita nang ka pole na turungi wahyu ko gahira gilitin ro pangulut tahalijah neng kalinga sapa-sapa sandalak na nabita toko lengang itak bukang
lenga toko lengangi lo katimpa pintu ewe tamana nabita makarana nabita dakhilini kalimuri ka Khadijah kalimuri ka gangkane itu ni kalimuri tama yambing ambit tama lewu hadis sajama ipalewu ku banglut Khadijah icapu-capu ku banglut Khadijah napa kurang lebih 20 menit hadis sajama dia meter rafu na uluna Nabi tawatu na lew manyama papenadina nasadina bita lo itokong macaritangi banglut Khadijah apa tadi yang terjadi di sana itandra ulun naku nabita asana banglut Khadijah aga na banglut Khadijah endi nabita ya kerendi ako banglut Khadijah magai macu metoi banglut Khadijah daripada nabita jajibo nareko macuaki nalaketa wadi matoti dobolo akadabani haendi daing itu hadis sajama ini isengekan ni banglut Khadijah sifat-sifatna makare nabi makare guru tak Haji Yusuf almarhum awe ya ropale makun raye tanya tu alolongan nanai senga tanya tu acantikan nanai senga aganna pale sifat-sifatna aro sifat-sifatna maku matau kan obo idiona aku malalangui wanne nang kalesu bapakna pole mayoker iya tatimpa ka matoga pintu aro tatimpa langsung ke tatimpa ke pintu deme mana mancaji jasa jolo makutana tega ko boleh aga mana na fandreng ko te mafale mo nu mana made kumapakor abani sisa no koro agar peko cara tali sehingga kumapakir itu hadir saja mah yang kedua nabita ako mandre nabita denang kanisale ko banglut Khadijah tu da banglut Khadijah madari ya idi mapandre cokimi eko na fandre lakena na vale na kabana apa na salai iya nari sengar kelada newa ada nabita iya esurna pola taala idi anuta ya to sidi iko bapak nah lokar aja anumu karo anumu anakmu muham anak nama to itu hadis saja mah iya nang maka itu makun repale tanya alolongan nani senga tanya na acantikan nani senga aga balik jasa-jasana nasaba bopa kai ya ro banglut Khadijah dina cantik iya nasabak magai memang iya ro kebahagiaan ibu pak tanya ku kecantikan na taruh pun taala tanya to ku asogirang tanya to ku amegang na waramparang na taruh pun taala asogi asana kebahagiaan tegi monro aku acie na taruh pun taala kebahagiaan jadi bu nareko maksana tulem malamanangi alamanangi makan jatoni tapata makan jatoni atita idi na tahu iya makanya teko ya numbo arobe nene ya numbo di napasion rota pana si bawa atina magai makasilada ampena makasimito tapana tawe makasimito atina aro jadi bu aku ada tulem malaman ngisi dina ya boleh dina makasit tapata atita na makanja tapi aja tuh si talaman nih majatoni atina majatoni di Tom itu makanya tanya tuh ya bos itu nih dan hadir saja mah jadi ini ibu dan bapak aku nih mondre ayah nato nabi tak aga napau tapi salah dito tu nataru aku mataru mericak gitu ini ya nabi tak hadir saja mata maka nabi tak maka kuange madawa ka aku Madinah dena singumpu kareso ku si bawa selena loka coba-coba joka kota Taif maga mana aku degagam mengkalinga bacaku ku Taif amoreku gubernur sapisaku bupati anoreku cama apoku kepala desa maga mana aku degagam mengkalinga bacaku koro ya narona joka nabita Taif hadir sejamaah antara Mekah dengan Taif itu kurang lebih 93 kilo itu jadi ya narona joka agar waktu na joka nabita matarui magato-gato ko morena kantor gubernur assalamualaikum more desa di Bali ko morena makane waalaikumsalam aga bawa na po morena aga malakwe loko maga makane bita loka ma melo haramis ya more loka madawa makane morena aga melo madawang
makare lo pura ka ilanti amore, makare ilanti manca jaga, makare pura ka ilanti manca jinabi, makare amore na gubernur ni galanti ko, makare hungala taala lanti ka amore i gore nabita Muhammad salah lanti hungala taala tanya bangsamu wadi nalanti iya wadinge nalanti bangsaku iya gubernur iya maca iya ma perintah iya sogi iya megediku bangsamu dena wadiku ilanti dena wadiku mondro magai degaga orang paramu tak to kasiasi ko tangindo mu tangambok itu hadis saja mah jadi bu kanihe nabi taing jeji aja tahirang nareko angka to sogi pandangente ki magai mana boleh ko nabi teh itu napa itu dia to pandang teki biasa tanya to lain amore mato aro nabi ta amore na mato napa cafa na nakere nabi ta aga to ko iko degaga waran paramu to kasiasi ko to wadi ko dega indo degambo awi na fakur nabi ta nabi benenge nabi ta losogi yera ko bulueng Gunung Uhud merah dia saja mayar Gunung Uhud fetu kilo lampena makare Gunung Uhud ngama mau perlu kagak aku mau perlu kak manca julawa kah makare nabi tadi to nak kawa perlu agar baca lo isogi fetu kilo lampene rubulu manca julawa aga melo naldi nabi ta na podangi nabi ta makade dega orang paramu tangindo mutangambo inilah hadirin sedang jamaah jadi makana robupa memang apa ya tu je tu kasih di tosogi asana to kasih sewe toli anu metoje toli to toli pakarya wale tapi ya roto de nama kasih Tuhan una toli na pandang itu ya kania gakana makana nabi ta aku cewi amoreku joka aku bupati wen bupati mako to ilal luto nabi ta adeko de nawadi komondro mana kay ko nalanti mong latala salah lanti mong latala bansa ko dilanti ya bupati ya mace ya perintah adeko de nawadi komondro makana nabi ta mana kaje musuruh mana made satu ade no de nawadi komondro makana nabi ta aku coy bupati we joka ko no reku camae joke ko camae mako to isuruh to made adeko de nawadi komondro more tanya bansamu dilanti salah lanti mong latala makare ko cia ko vale ana anore lo kakak ko apo ko kavale desai ya roca maena re bawa tembusa kavale desai aga na pada sa angkat tuburane dua silong ya sa Muhammad lo tu kembangkang ya gamana aja ma pasangi mondro repai lalungi gangkana lalu nabi ta hadis saja mah ayana ro ibarasa nabi ta ibatuiwi yana ro kasih diburane ne wasilong nabi ta ya sa Sayyidina Harisah ia naro Sayyidina Harisah hadir sama ia naro bantu nabi ta toli tangkis batuwe aku kami lokan nabi ta gangkana angka batu sidi denul tangkis banguta Sayyidina Harisah ia naro kanna utuna nabi ta madara colo lar no ko amputuna madara nabi ta ilalung pura sigalete imoto sina pelari panno awo lalena panno dara ia manina paja irempo nabi ta ia manina paja ilalung nabi ta tu masjid kepada batasan Taif hadiri saja jamaah masuni nabi ta kepada batasan Taif angkana dar non resandre nabi ta ya rodar hadiri sedang jamaah tanya si saleng punana kristesi punana napa angka pak dare kuro napa dapat dare ni yang adas tapi angka tu biasa yang kali kada doa nabi ta doa imutaif iya para doa nabi ta ko Taif langsung terima makare nabi ta buang beko carana lo minta decing umai ko na kowe agasana nabina itarima perlodan nabi ta magi na masih babuana yero ona punai dare mita nabi ta noli padare na adas udah kok makare aga puang kada angkara tawe panodara utuna latu amputuna panno awu alalena masih babua ko mitai ala ko adas panne ala ko baki iya ala ko dalima anggoro si bawa karoma patiwirangi kasih nanre masih babua ko mitai ipakedo atinero masih babua mitai wah letuna koro adas na palen na kuyolona nabita mataruna japu nabita na pema bismillah manre bismillahirrahmanirrahim eta selero adas aga mu pau aga mu baca makane nabita mapa ko metoro ko to melok manre ma bismillah ki makane ro adas desa gato ma bismillah manre ko kampunge desa gaga angka ma to ma bismillah manre kumi kampoko
maka dia balik tanya kau to kue maka dia padara maya maka dia tu aga kau maka dia kuning nu ada sana ngusal ku karo ya maka dia nabi tajolo jolo aku tu nu ada sana ngusal angka padaraneku yasang Yunus bin Matta maka dia radas degaga yasa Yunus ke sangadina Nabi Yunus bawang sidi bayasa Yunus Nabi Yunus bawang nama padarane ye berarti Nabi to nasib aku kasih oi nisan nama kada Nabi to ivaku irempe batu fak dar colo langsung mapamula capa aja na Nabi tak ne mau latu capa gama na napa nak kata ni masuk Nabi tak ajarin nama kada pak guru ka melo ka ta masaleng kasih nama pamula gubernur lo madawa Nabi tak kantor bupati kantor camat kantor desa na ilalu mi Nabi tak lo kembangkan egamana namu ya roh di tomi tama saleng padar tomi bawang hadiri sidanya padar bawang iya na tu nalian su Nabi tak leu ku yawana jompi ulawange ya maka kuang ibu pak kadena maka anjak mana itu yawana jompi ulawange uramana ni tele ya riolo koro menurut sejarahna Nabi tak 2 meter lampena sakana sedimeter si tengah makalabong aku tu yawana jompi ulawenge aku ni tu mondro lewu Nabi tak iya napa idampingi 2 burane aku kome raja baca meraja makara tu bawang idampingi 2 urwane dia tetap puasan na yero dampingi Nabi tak amorena si bahasa pisana iga panguta Sayyidina Abbas si bahasa panguta Sayyidina Ali ia tu dampingi Nabi takoto yawana jompi ulange nangka malaikat Jibril suruh maka Jibril no ko malaikat ataku Muhammad iya pak guru ngi pak burana susah pak burana pedi pak timpak nadale no ko malaikat na waktu na isuro malaikat Jibril lo ni malai lo malah Nabi tak napa nafi arona mapangi wangi na amorena Nabi tak Sayyidina Abbas makre amorena Nabi tak loko magai nasa loka malai loka pui arona loka bisewi makre amorena Nabi tak aja na mualai loko magai makre loka bisa iya na tahuin na digaro tak na iya tahuin diga dosana mana kalau siko bisewi nasa ade namu dega aga lo toka bisewi nasa loka rit magasana ya da tu anuna hadis jamaah ya kutomelo mas sempajang harus majene ki jolo nasabak kena bitai lo ipangolo ku Allah taala harus ibise jolo arona makotoro ini loki mangolo loki mas sempajang ku Allah taala harus majene ki jolo inilah hadiri sidang jamaah gak kana ayana rawatwe iyana tunendre nabi ta hadiri sidang jamaah langit pertama engkanita Nabi tatong materu makutana ko Jibrilu niga ya roh makare Jibrilu malaikat ya roh suruh Allah taala makare aga nabi ko ya roh makare masana masa pajangnya oh iya mendra si Nabi tak ni ta si angka malaikat rokok materu si rokok nah dia nak hajar rokok makare Nabi tak niga ya roh Jibrilu makare malaikat ya roh ana pego makare masa pajangnya menda sinabita nita sinabita di sema angka malaikat suju mataru makutana ko Jibril ni gero maka de malaikat nah kada pego maka de masam pajang oh iya sisana pacapur menda nabita naruntuk ni malaikat tuda mataru maka de napudangi malaikat Jibril ni gero maka de malaikat ero aga balik na pego nasan masam pajang jajena tu hadis jamaah maka de nabi ta insyaallah narekopole ka tarima matu sampajange garakanna malaikat melo upamulai meloka palembai mapamula tatong rokok sujud tudang yana tu sampajange hadir sajamaah nari pegau rok tatong rokok sujud tudang magai yana tu amulangan na sampajange jadi ramakan hadis sajamaah ayana ro nangka natarima nabi ta risesena sampajange ajana ni lampe ribu pana agama ni bawa maka de ritujunna iyewe sampajanna tarima nabi ta tengarangi bukna makrewe iya tu sampajanna tarima nabi ta papatajang ati na iya sampajange na cakari atiwe na iya sampajange hadirin sidang jamaah na pak baraka idale na iya sampajange na salewangi tubuewe loki gamisang ibu pak ya kong katau tolima jaatina tolima fadi ati
matandriati, masiriati, matadeati, suruh pakasingi sampajana. Insyaallah paja itu. Paja. Tidak ada yang mampu mengobati hati kecuali salat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin pura ni kami kalinga angkata wilayah mendre jupandang rumah sakit Wahiding maka telo ya no sang ilaria mendre rumah sakit ko jupandang yu iruju mendre jupandang maka magame man sang malada sana apa dia tina ya maka ko itu gaga tau de gaga maka den kata ko rumah seriati lada na sang malada sana seriatina dalek kutoy de itu gaga apa ko jadi ini ibu dan bapak na iya sampajange na cakaria tiwing ya ko makasih sampajan na tawe de nama boro makasih sampajan na tawe de nama bangka agar maka de magi miman sampajange ya mana tay sampajange na cakaria ti na pa baraka idale ya kong katau bupa maga sana taw de na sampajang ita kehidupan na ita kehidupan makoto mito maka de magi de gaga baraka na nasaba memang maka de guru tak na iya atau de ena sempajang de gaga barakana andrena de gaga barakana inuna de gaga barakana onrona de gaga barakana anuna pakewe pokona sininna iya tu kulino agagana de gaga barakana magai tau de na sempajang hadiri sidan jama jadi iya na tu maka de koloki maka sana lolongan ibarakae pakasingi sampajatan hablum minallah wa hablum minan nas pakasingi wi hubungata ku Allah taala andrange pakasingi pada terupa tau nasaba magai mega tau hadirin sidang jamaah makasih sampajana tapi dina sewa ada bali bolana bu engkau ko dina sewa ada bali bolana dekaga dia mau tapak pastikan itu hadis saya magai memang itu na iya sapajangin na cakari ti tuli makasih ngatina asal makasih sampajana makasih to atina itu magi aku matama ni tama apa mega tu tahu masa pajama tu mata de ati mata de panake guna sapajana itu masa pa de na kanala pa bowonge ku ulunna na sange tawe tapi ku mak bicara liu jana batin apa apa itu hadis saja magai de panake guna sapajana ya ku make guna sapajana salah de gaga tau mabangka hadis saja nasaba magai na konisang makadade aga je melo ya bangka ke kulino ita gere 120 se di wanina tawe kulana babuan indokna isapungan ni nyawa yo kira ni totone yo kirin dalek na jodona agan na hadis saja jadi aga je na tentu kapung la taala dalek bansana tu idi ko bansana ko bansana tu ko pasa aga mega tu tahu sisirang ati pada balu mak bali balu apoy bahkan tolina cangi tahu mangali ko balu na tahu alun na toli ali ya naro biasa na angkato jokkan aga masuro japi fajje ko sanrewe masuro japi wai napa namporong yolona balu na tahu loko maga anu na pedale ke pula tala lo mengimpurang demo lay de gaga lalang si sele dale de to gaga lalang dale tanala tawin de to gaga lalang dale na tawiyala punga taala se napi to nabita makare immal li dunyaka ka annaka ta'isu abada wa immal li akhirat ka annaka tamutu gada pego ni linomo saakanga kalau ko mati ba asana saakanga kalau ko tu mananungang Iro pung ta'ala katanya awatangan na perlu pung ta'ala aga bawang harik ya dakah fakedo ni bawa limamu ya komu fakedo bi limamu betona salewi bolamu joka kutuhit aga agi umfego kute pung ta'ala pasadiang kidale tanya awatangan na benenge awatangan na perlu pung ta'ala dene kata watai di nalamana buru hadis saja tapi de makraba pung ta'ala harik ya dakah fakedo ni bawa limamu na itu nasa teriolowe reso fata mangingi malomo na lete pamasino wala tala yan nagkakareso mong katunaw lalete daripada di saja mandi kakaresota agalo na lalete na timon robama tinro kubolaya maka de macam wala ta cocok ni na deka dinisangi wala tala macam ni samano wala tala tapi ang kaya sa kareso lo agalo lalete ko di kakaresota lo ko anda ceco lo mandre dia melok makareso itu ada saya mah kami mato tu tama pakot tu
Tima pala bawang aku masih jina semacam Allah Ta'ala. Anu nama cot dega di nisan Allah Ta'ala. Nisan manang. Cuma ini mak apa kui. Dega karesota. Ya daru nama kade tanya awatangan na perlo Allah Ta'ala. Aga bawang kareso bawang. Reso kata mengingi malo menalitu Allah Ta'ala. Pamasin Allah Ta'ala. Jadi ibu dan bapa ia pura urasakan ya ro makadewe. Akka tu makade dalle manasa makade Allah Ta'ala matur. Ya naru makade narafi maka kuantu na cerita ka ya ro angka koro sengkaro aga to fata jaba. Iya macinon ni waye nalle dar na aga sana le berlena way na macinon ni maka reka magi de tatangi jabata maka de gaba ali ustaz maka reka tita ke ro bale sade maka reka de maka de wong Ta'ala hari kiada ka pakedo ni bali mamu maka reso akareso iya patah tu dal jok katonga tangi anu na jabana sisana ele 25 Kamboja nalah. 25 Kamboja nala iya naro na rabi maka kuanga tulina na podana makare tongan lada ya tutanya di matur dalle pungan Ta'ala matur yang penting makareso ki hadiri sidang jama jadi ibu dan bapak aja nak mangimpurangi anu na pedalle ka ngepung Ta'ala iya tu makare pakasingin di bahasa pajatan apa melau makare magi salat adalah sumber rezeki itu hadis saja mah itu salat adalah sumber rezeki. Ya nama kasih ma loki makasih atau tongata makasih daleta makasih sampai jata. Insyaallah tegi loh dia na balle janji na Allah Ta'ala. Insyaallah nareko makare semuki hadis saja mah. Ya nama kadade ya na sampai jange sumber keselamatan loki masalama hadis saja mah asampai ki jolo napa jokan. Agar nabi ta hadir saja mah. Ya ko matinja nabi ta dia tu na tinja papa ada ini. Agar na tinjakan nabi ta sampaja bawa na puasa na tinjakan bita ya bu ini kematinja tedong aga kematinja iti kematinja bembe itu ya nabi tadi komelo mende ju pandai puang ko salama muka letu ju pandai salah letu ka masa paja sunat ka doan rakan ko mau begitu letu ka tu masa pajang puasa puang itari tanabo macui anakku ujian P3K puang tanah podo iterima anakku puang aku terima mau puang masampaj asana puasa pak telung ngesoh insyaallah iterima dia saja maki memang itu makasilah dia tinjakan puasa na sampaja na sanabita itu magalo ya tinjakan aja na bembe apa dia amat tule meli bembe sih itu dia saya maka pak katu tahu mapakor iya ma barasanji ni tayo kuriase ti cawa-cawa ikan ya lena kuriawa ti mamanya akan apa menyatunya wang kutu mandri kadominya ya mandri kadomannya makan pilih mamanya menjadi semakan agai wajaring indreku makin remi ini hadir saja mah ini makan bapak dan ibu terakhir pekasing bisa pajata bupan salat adalah sumber ketenangan niga melo tenang pikiranna melo tenang atinna melo tenang atutunganna pekasing sampai jata insyaallah salat itu penting aja nasi balikan jadi salat itu penting aja yang penting salat aja na pakor makar mage itu salat itu penting pakasing babu tak iya ko pura ki masa pajang aja tak perlu purata ma bersala lupa ta atas sabbe ki jolo baca istighfar tak be kasiratu salawat tak be kasiratu insyaallah kapalo malomo na Allah Ta'ala sen kapalo malomo na Allah Ta'ala jadi itu maka dari sisi ini di sumber ketenangan pak magi ibu pak maka pak bedengi pak pada moki nabi taje waktu namelo mati ya ro nabi ta waktu namelo masana yala nyawana ko malaikat mau isuro mala asana isuro malaikat Jibrilu aku pung Allah Ta'ala Jibrilu no ko gareng podangi Muhammad maka Muhammad nasuro ka pung Allah Ta'ala maka dia nabi ta agar suruh ko pung Allah Ta'ala Jibrilu maka den suruh ka maka dia tanai gare Muhammad lono ga iraddu nyawamu Muhammad atau depa maka dia nabi ta ya ko mate ka Jibrilu magani umatku agar batena nabi ta makanan na loka ku di bu pak ar ko mate ka magani umatku maka dia pung Allah Ta'ala Muhammad de gaga nabi langit tama suruga narekode mutama jolo iko maka nabi ta umati maka bale umatku maka Allah Ta'ala umatmu leteng deto si gaga umat nabi-nabi lain tama suruga narekode na tama umatmu Muhammad itu hadis saja
Iana tu makane mudani nak kufuaku, iana tu niala na nyawana Nabi Muhammad SAW. Itu ibu dan bapak. Contoh lagi, ibu pak benengero nyawai di padami ya koto melok mendrek Mekah. Makane ko jaji ni mendrek Mekah tope mang. Insyaallah jaji ni tu mendrek tope mang Mekah siap-siap ni. Baca ifa aku mungkin mate no tu tope mangiko. Bade ifa sa di mo kima pa ko de. Ne tanya to malasa mate. Pamakare guru tamu Yusuf tanya tumbok to malasa mate. Pak benenge to malasa mate. Aja ni may buru masaki. Iya na malasa mate to. Iya na malasa mate to. Tapi tanya to sehat mate. Iya. Apa monroi to malasa mata to nga bonyo ponci na bonyo lekot na taruh lewurek. Mate mi to to sehat. Jadi tanya to malasa bu pak mate na. Tanya to sehat. To aga mate bu. Tahu tuh jadi Roma kuaro aku tuh kita jangan leta malah asana ta jangan leta mate hadis saja. Jadi ibu dan bapak liset nami raja dega galenge sangadina sempajange liset na bu liset na sempajange yang dari itu paringarang maka de guru ta aku mas sempajaki palise isempajata palise sempajata ajak na kosong ir sempajata betuan na adang ia vale waktu tata kabere to maringarang Allahu akbar kupuran ita kabere na lese taroni ia si romatu ko ibaca ia kana budu ia kana stain palise sikutu ia ko lapai ia kana budu ia kana stain na koso sikuro taroni ya romatu koto matahiyasi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapali sikutu ya bale ku koso sikutu ya romatu koto lona mak berselang ibaca nih ita ya rofa jallo taro tanga ya rofa jallo ta koto matahiya innaka hamidum majid palisa ikoro napa ma berselang assalamualaikum napa isapurur fa astaghfirullahalazim batuan na toba ya tamu fuang dega gata malilu ku atamu mafuang idi bawa tamalil ini hadis jemaah lima panero palisa isam pajata pema bupana terakhir paling terakhir anak-anak ta alhamdulillah di sekolah ta yewe aku ni monro bupae manasah irita makrewe didikata poleku itu matuanna sadar itu matuanna napatama anak-anak ku sekolah agama yewe pemang guruna napa guru agama gangkan na yero anak nama kasipat disengena nama cahadi sajamaah insyaallah pakasingi wijata bupa suruangi mas sempajang nariko narapi ni pitu taung suruh ni mas sempajang kuna rapi ni 10 tahun ku dia pernah sempajang barasakan ni tapi aja na anak tata barasa napa dia tak sempajang sawak magai mega tahu na barasa anak-anak mabolong anak-anak taruh aju sempajana na barasakan ni tapi anak alena dia na sempajang ku carana ilma kona ro mega tunana hadirin sidang jamaah ya ku sikolawe maka ki magi nak terlambat naseng terlambat ki bangun pung maka memang itu terlambat bangun dia nak duki bapak tak nasa depung dia meto nasa paja bapak tak kena depung nama tak nasa detopung jadi maka di kumapa kuro tapi to syukur na aku ni sekolah agama ewe na fatama anak-anak alena dia nasa pajang tapi ku masih sekolah agama na fatama anak-anak inilah hadis saja kamu motivasi na lor sisi anak-anak jadi bapak dan ibu mudah-mudahan kena barakat pun Allah Ta'ala di sini na di tongkai mereka linga dapat ibu panah karena sebenarnya manumo tapi maparu sorewe besok insyaallah 2 lagi acara saya satu di dekatnya Wake satu di Sopen lagi malamnya jadi makon naro yang mana na wedding yang sana insyaallah atu datu ngeta bu pak kue dega agak rugi ngeta pasti saroki si mata magai nasabiki malaikat na pula taala mudah-mudahan atu datu ngeta kue angkat tiba ke kilalang utama ri surga pamasina pula taala ada pembacaan doa kan? Langsung ke pembacaan doa atau ada yang lain ada oh iya. Jadi bapak dan ibu mudah-mudahan kena berkah pula talor di manang silap patogi 2 lapatogi angkai tapake guna ko totong lenotari sesena isek na raja nangkai wedding ripake timpa ke kilala mutamir surga pamasina pula tal lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau bila itu kuasa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.